هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و دادپەروەری خەریکە ئەو ڕیسەی یەکێتی دەکاتەوە بە خوریکە چەندین ساڵە لە بادینان خەریکەتی سەنگەر بەرهەم ئەحمەد ساڵح سەرۆکاتیا vê rawtêt ket û bêjtil parêzgeha Dûkê dê dengên partî yeketî goran bem û dibêjin bê deng û bê kursîl badînan naçme bexda. بەڵام مێڤیدا ڕەنگە ئەمە بە ئاسانی بۆ پارتی خود نەدرێت پارتی ئەڵێت کە دهۆک دڵی منە نایەڵم قەت لێدانی ئەو دڵە لاواز بێت. Rewta hevpeymanî bû dîmokrasî û dadperwerî Zêrevan Silêman kandîd kiriye badînan ku dengên dilê partî bibet. کاک زێرەڤان تو بخێر هاتی بۆ بەرنامێ دێ چکەن بۆ ئێوە کە لە یەکێتی جابوونەتەوە ڕەنگە قورستر بێبارەکەوە نییە هەبیدا بۆچوونا من هاوپەیمانی شرکتی نه و با چه بیت هندک شخصیات ناف هاوپەیمانی دا باگراوندی وان با خانوان یا فکریش نه یکتی بیت بس هاوپەیمانی تجاوز وان اتوریتی سیاسی و ایدئولوژی کریش بر هند نکتنی ام بحث یکتی کن مگلک پارت اندین سیاسی هنک و که خود وی پروژه کریه خودان اف پروژه و کی درگه هیدیت یا بو قرتال کنا گل کردستانش اف قیرانت افریقیت داد بار سیاسی و آباری کمالاتی دا. سەنگەر من و کاک زێرەڤان و منیش لەگەڵ خۆتان بوو دەچینە ناو بازار بزانم خەل چ داوای هەیە بۆ ئێوانە و ئەو دێت چ بۆ خەڵکی پێشکەشکان. زێرەڤان ئێوە لە دهۆک بله. چاوتان لە دەنگی کێیە؟ والله لە هەموو پارتەکان ئێمە بە تەماین دیان وەرگرین. ئێمە بێژگە لە جەمای نەڕازی لە وانەیە لە یەکەتی لە یەکگرتو و لە پارتی تاڕادەیەک خەڵک دەنگمان پێ بدات. بچێ پەرلەمانی عێراقی و دەنگا بینی بۆچی زەحمەتە لەبێ منتەقێ؟ وچونا من جواري نوكادا سبيشن ناو من ياب زحمتها بتابع كركباريتا بسياش مكان ناو بزحمتها تكون افا نوكادا جوكا قهرينت ناف خوي وهرمي دولتي حنا مساعدنا كون داك راو تدنيه سياسي بدركه بين الهرم كردستان زحمتي وتهند داكو امش بينا كان توازنات السياسي الهرم كردستان تايباتك بادينان بحث كاين بو مواكب دريش بالانس سياسي صالحه بارتي ديمقراطيك كردستان ده ايش بعد هندي شيء هفريكي كرن قال في بارتي بێگومانیا بزەحمەتە کاک زێرەڤان لە دهۆک هیچ ڕێگریەکی هیچ کێشەیەک وێوە دروست کراوە لە کاتی بانگەشە شێوازێکی گشتیان بەحەسکەین حتا نوکەی ئارامە ئەریشت گەلێکت مەزن نینە وە چ تشتێکی جودا هەیەش حەزبێ دیهیم پێشکەش بکەن بۆن هەڵبژاردنەوەدا تشتێمە جداش پارتێندیمە پرۆژێمە ئەم سەرەداریەکە ژیواری گەل خواندنت نافخۆی و عێراقی و هەرێمێ و دەولەتی دکەن یعنی ئەم سیاسەتێ عەقلیەتەکە ژیواری دکەین تو چاو بووە کاندیدێ لیستا بەرهەم ساڵحی کاک زێرەڤان داخواست دکتۆری ناسن؟ ئەبە حزبا خۆهێلا چوو حزبا بەرهەم ساڵحی هیندی دەنگی خودنێ یەکگرتوو بوون و کە نەما یەکگرتوو کۆبراکی گەلێک نوکە زیرەکەم ئینشەڵڵا لە دەنگە خۆدەیە ئەوە دەنگێک مسۆگەر مسوگەر ئەبە چەندە بەڵێن داواتە کوازی دەنگی خودەمەتە گەلێک جەنابەت هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و دادپەروەری دەتوانێت چی بکات لیستەکەی دکتۆ بەرهەم کە لە یەکەتی جابوونەتەوە دەتوانن چی بکەن بژنامێ عەرد و عەسمان هەمیە قوڵپینن خودم العول شو ناكل يعني وكاش كاس شنو اما العول كاسب بو فقير شو ناكل يعني وكاش كاس شنو اجنا يكون مثلا يا برهم صالح جماعه ما هر سال وقت بیت جن انتخاباتا هر دهو کینه ده بو وی تشتیکین و دهو کینه بەڵام ئەوان دەڵێن ئێمە لیستێکی تازەین نەفەسێکی تازەین شتی تازەمان پێ جیاوازین لە حیزبەکانی دی پێتان وایە ئەوان دەتوانن جیاواز بن والله اوی تشتیو کتم همی ده دعموی کین هر کسی که بیت نفس البادینان بینن اف به امید البادینان بینن ام سروی به امید کار وەتەکانی پارتی ئەوەندە گەورە بوون و حیزبی نوێ دروست بێ و خەڵکی نوێ بێت و بڵێ من جێگەی پارتی ئەگرم پێتان وایە خەڵەتی پارتی یەکێ دیفاعی وی ملەتی دکات ئەگەر پارتی نەبا لەگاوێ دهۆک و ئەربیل دەست وەکی کەرکووکی لێن کو کورد عەلەمی کوردستانی بلند نەبێت
کاندیدە بۆ پەرلەمانی عێراق لە لیستەکەی دکتۆر بەرهەم پێت وایە دەتوانێت چی بکات بچێتە بەغدا والله باشه تشتت باش مثلا تشتێ باش چ بکاتن دیچ پیچ نابن جامعه را نشید شيء بياخذ بۆ نشید حەی عەڵە سەڵەتە گوت چ پێچێ نابچەوە لا خدای نشید بۆ پێت وایە هیچیان پێ ناکرێ بۆ چه دستی دانینه نه و نه غیری بیا من بۆ دەستی کێدایە ها دەستی کێدایە خو رئیس پارلمانتار و تشتکی ناچن لە بەغدا ناتوان شەڕی کورد بکەن ها ناتوانن شەڕی کورد بکەن لە بەغدا ابد بۆچی خودی بد بود یک بدانی و دیگه که بید شنویر راتبت خوار گیرون تینا باو احتیاطی اما که هواپیمانی خو خلقی وی باجری ناوی خلق باجری داده چی قسمت وی باجری کی هر گاو که اما که هواپیمان نشه قسمتش بکن اما که غیر خونا کن ام دهین سر شاشه تلویزیونا اذا خاص لبونه شبکه لبیجنه چپ مناه تکرر عرب دجمنه کی گله کی دجواره یعنی چند پارلمانی متری نوری بفایده بجا لازم اوا همي بيك ببدلوا وبروح وبخوين خوينا شهيدا برزنك وقت برام صالح ومروفك سياسيه وصنقا وين كردستان هذا همي حسابه همي حساب بس شبنا هيك اما همي كردن يعني بيقى في دجمنك بيت كردستاني نابت والله في رشا في سبيا في زرا اما همي كردن زێرەوانی گوتی ئەم دوو محاولەکەن جێ پارتی بگرن این مثلا دوک بێژن یا پارتیە و پێخۆشە پارتی حەزبای دیل بێرێ حاکم بێتن بو تبجم کی شۆ پێخۆشە يا بارتي كاس نشي جي بارتي بو لە دۆکێ بەدیلی پارتی کێ هر پارتیا هاوپەیمانی هاتووە دەوێت بێتە بەدیلی پارتی دەتوانێت خود هر کتو بیش دار قصد بدل دو که چینین و گیزل باسا و چه پروژه درش خوانینه مثلا نوی نویا گورانه هواپیمانه و شنیش دوی بنا حزبه هند هند دجاتیا پارتی کدی کن این بوجه خدمت والاتی ناکن شینا دجاتی کن دست قسمت ها کم چاری هواپیمانی هم نهاد نجات یا کسی بکن نه پارتی نه ایکدی نه ایکدی نه کسی نه پروژه که ناونجی معتدلی های امیخاش خدمت ها گشتی بکن خدمت ها ماشی صندوق انتخابات البرسینگ در تو بریار سرمته که امر خدمت بکن آن نه ما براوری که مطلق طلب دموکراسیت هی هر کسی که بجد از این بخو هر کسی که دید بخو اول وقتی اف جامعه را جید این بخو دیکن اگر پارتی نبود ام جینی یعنی بۆ کوردی ناکەن بۆ کوردی ناکەن هەگەر کوردی کرد با کەرکک نەتەسمین بعد ما پیشمرگه پیروزا خویا های ام نهاتی نشانی پیشمرگه کم بکن ام تاتی خدمت ها پیشمرگه بکن که غیر مکر بیت ام باشتر دی خدمت ها پیشمرگه کن پیشمرگه خدان عزت پیشمرگه پیروزاتی ها نل بادینال هر ما کلسان همیه های سرت آرستگیری گفت که بیش هواپیمانی هاتی تجارتی بکن هواپیمانی حرکت ها منافسه پارتی کن جه پارتی بگیرن سیاست بکن هنجه پارتی گیرن خواستید ام سیاست بکن هنجه چنه جه پارتی ابروکل بادینان حزبایی که ام تاتی سیاست منافسه گل پارتی کن ام نهاد نه پارتی بشکنین ام نهاد نه پارتی لا دای ام همی پارتی ویش برین که بس جیر بو جلیته تا گوهرینه مروفه که تیگهش یه معلومات سر هین مروفه که برای یاش مفجدی در کویدن دیدن گاینید گلک پارتی نل وی راسته بس گلک تل دو که نه پارتی نجیه گرتو هیا ایکتی هیا گوران هیا مسیحی هنه ازدی هنه همی هنه عالم یا برسیه عالم کره داره عالم نون نینه عالم شگی نه چون کس منافسه پارتی نینه اگه پارتی منافسه که با نوگه حالمه وصانه بو بلا کش مد روال خونه کرد بلا کش مد روال خونه کم راسی بشین تو فان خراب این یده تو 200 زاش بری که خراب نه این یده من مجن اینا 5 میلیون دانه ما سر وقتی برم صالحی 25 میلیون دانه ما خانه آوا کرد سر وقتی برم صالح اسما مستما راتب کامل دامه اف وقت راتب نینه وقتی حکومت هفش بو پارتی و یکتی بو یعنی برهمی امتنی قرار نداره او برنامه لیستا کردستانی و پارتی و یکتی بو برهم بس منفذ بو این دیوی گاوه چه شکی نیکن یعنی او یا پارتی یکتی بو و گاوه حکمتها پشت بو پشتینگی حکمتها پشت بو او کاک برهم صالح کی برادری به عسکری کس نشد این کار کرد او افریقا ام بوهادین بازار دو که متادین بو پارلمان عراق ام متادین سر داری کردن گل حکمت عراق سر هندک پرنسیپ سیاسی بکین کو پارتین دیل سیاسی هر ما کلسان حتی افریقا کو افخال که تو فکر باشار دو کدبینی بوچی باریا سیاسی نه ام متادین جارکادی باریا سیاسی بزفرین نه و خلکی حق خلکی مافتوی تاید نخوار خدمت گشتی بنهاد که نه خلکی پیتفیش برنده اما که قواره کانی ام متادی مخول داخاست خلکی کریه خدا والله العظيم والله العظيم بس ما بارزاني هي والله يا ملتي راجرت يا ملتي نفرشت يا ملتي بخدان كد بارزاني حكومي والله
والله بس برزانيا والله باوەڕێ بە دکتۆر بەرهەمنی ابد مستحيل باوەڕێ بە دکتۆر بەرهەمنی ابد آره آیا افسر کدید وگی برهمی و شاسواری و هبید نوکه در کردین اوام ملت پر توازه کرد هر کس اگه پستک نگشتیل جایی که حزباوی دا حکمت دا دیچید لیسته که جدا این دخواد یعنی بیجی چکو سرکومان نگیشه برهمی نه نوکه سبب جدا بونا برهمی چیه ام خلق نه مجبورین زحیا برهمی دنگل مالا بختیاری گل کسرت الگل هیرو خانه ام وکی ها پیمانی ما پروژه استراتژی هی ام دچینه بخدا خدمت مافین کردی کین ام ده هفکاری گلیستین دین کردی کین کو بخدا خدمت کردا بهت کردن وقتی مال بخدا ام یک بین ویژی قیمت خلقی کرامت خلقی عزت خلقی عدالت خلقی فی بیت پاراستن مال گل مافت نتوایی وکی دکتر برهم چو از وکی کاندید بنش باشره دو که از کره باشره تام از شجرافی باشری قربانی کسی نکرد ام نهاد نپارتی بشکنین ام نهاد نپارتی لاده کس داشتی چه پارتی بود؟ بدیلی پارتی کیه هر پارتیه کاک زەرەڤان لەو گفتوگۆ گەرمەی خەڵک کە چاپڵە هەبوو گەرم بوو وتەعفە بوو ئەوە هەبوو بەس پارتی بەس نازانم چی لای تۆ مایەوە کە بچی لە بەغدا ئیشی لەسەر بکەیت والله افا بومن دیار بویکل جادا بادینان بومن دیگهاند کومه وکی ها پیمانین گل لانه سیاسی جمهوری لانه سیاسی وکل گل ما بشدار بویات یا ویر پاراستکری ام سپاسیوی وی لانه سیاسی جد کنه تاتین ما بومت شيء ویر دیار بکو ام ما هندك خط مشترکت هاي ما هلکا مشترک هاي گل پارتین دید کردستانه کو سر و هلوت کار بهتا کرم تایباتی بو پس اخصنا پیگه کردال بغدا پیگه کردا ما فندستوری ما پروژه که تایباتی هاي کل بغدا ام دی شوازه که راسته و خوش شرع دستوری گل بغدا که کرد مواطن درجه دو نبید چه شوازه هم؟ دەستخۆش کاک زێرەبان لەگەڵ کاک زێرەبان کاندیدی هاوپەیمانی بۆ دموکراسی و دادپەروەری لە دووهۆک بەڕێنە کوتای بەرنامەی ئەمڕۆ لێچکەن و تا کاندیدێکی دیکە خواتان لەگەڵ